Ibihe byiza rwose bakunzi ba Rwandan Future, uyu mwanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe ubukwe bw'uyu mwana w'umukobwa yakoze bwavugishije abatari bakeya amagambo. Nishimwe Miss Naomi uherutse gukora ubukwe tariki 29 z'ukwezi kwa cumi n'abiri, 2024 rwose, ngira murabizi nibwo yakoze ubukwe bwasigaye mu mitwe y'abantu ku buryo benshi bagumye bavuga ngo uyu mukobwa niwe ukoze ubukwe bwiza mw'uyu mwaka wa 2024, bavuga ngo nta n'umwe wakoze ubukwe mw'uyu mwaka wa 2024 bwakigeza ku bukwe bw'uyu mukobwa. Ese kuko nawe ibi ngibi uko babivuga nawe niko ubibona? Nimba ari kubibona gira icyo utubwira muri komenti, cyangwa se nimba hari undi muntu waba uzi yakoze ubukwe bwiza kurusha uyu mukobwa nabwo utubwire rwose, ngo baribeshya nawe usige komenti yawe utubwire uwo waba warabonye yakoze ubukwe burenze ubw'uyu mukobwa muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka wa 2024 rero ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye byakoze ubukwe, ngira nawe hari abo uzi babukoze harimo nka Clamani nawe yashyingiwe muri uyu mwaka wa 2024 dusoje. Umwaka wa 2023 ubukwe bwari bwabaye bw'umwaka bwa mbere bwahize ubundi bukwe bwose bwabayemo, bwari ubukwe bwa The Ben ndetse na Pamela, nabwo bwabaye nk'aya mezi turimo, nabwo bwose nibwo bukwe bwabaye bwiza cyane bwa Miss Pamela ndetse na Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, rwose nibo bakoze ubukwe bwayoboye ubundi mu mwaka wa 2023. N'uyu Miss Naomi rero akaba akoze ubukwe rwose bwasigaye mu mitwe y'abantu ku buryo hirya no hino barimo bavuga ngo uyu mwaka wa 2024 niwe wakoze ubukwe buhiga abandi rwose, cyane yuko abukoze igihe cyiza turimo dusoza umwaka. Wibuke neza yuko na The Ben na Pamela nk'iki gihe aricyo bari bakoze ubukwe bwabo bombi. Nishimwe Miss Naomi rero wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2024 yakorewe ibirori byo gusaba no gukwa byabereye ku Ntare Arena mu gitondo cyo ku wa gatandatu cyangwa se cyo ku wa tariki 29 Ukuboza 2024. Ni ibirori byari bibereye ijisho, byaranzwe n'udushya dutandukanye rwose, ariko by'umwihariko bikaba byasabwe umusemuzi kugira ngo abo mu muryango w'uyu musore watwaye uno mukobwa Michelle Tesfaye ukomoka muri Ethiopia nabo babwisangemo rwose, bumve ibirimo bibera mu bukwe bw'umwana wabo. Ibi birori byanatambukaga ku isheni ya YouTube y'uyu mukobwa, byakurikiwe n'abantu benshi cyane rwose bagiye batandukanye, yuko ubukwe burimo live yabwo kuri YouTube channel y'uyu mukobwa yarimo irebwa n'ibihumbi 9 rwose biyikurikiye. Urumva yuko bari abantu benshi cyane bari bakurikiye live hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ukurikije n'abaturage bahaba. Ni ibirori byasusurukijwe n'abarimo itorero Ntayoberana ndetse rwose n'andi. Ni mu gihe umugeni yasohowe na Ruti Joel mu bari bambariye uyu mukobwa Miss Nishimwe Naomi, harimo rwose na Miss Nshuti Muheto Divine ufite ikamba rya Miss Rwanda ryatanzwe muri 2022, akaba ariwe uryegukana. Nyuma y'uyu muhango wo gusaba no gukwa hanakurikiweho rwose uwo gusezerana imbere y'Imana muri Women Foundation Ministries Kimihurura, mbere y'uko abatumiwe bajya kwakirirwa mu Ntare Arena i Rusororo. Rwose ibintu byari byiza cyane nk'ubu bukwe bw'uyu mukobwa. Ubukwe rero bwakurikiwe n'umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko. Ibirori byabaye ku wa 27 rwose nibwo uyu mukobwa yari yasezeranye Ukuboza 2024. Ni mu gihe ariko muri Mutarama 2024 aribwo uyu mukobwa yambitswe impeta. Inkuru y'urukundo rwabo
aba bombi yatangiye kumvikana mu itangazamakuru kuva muri Mata 2024. Kuva icyo gihe yaba Nishimwe Naomi ndetse na Michel bahoranaga agatoki ku kandi mu ngendo zitandukanye ndetse no mu bikorwa bakora mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye.